Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bushyamirane bukomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bapfa ibirombe. Naho umupangu wa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kuba yisubije uduce tugenzurwa na M23 haba Minembwe ndetse n'ikibaya cya Rusizi kugera ku itariki 18 kugira ngo ahita yashyirwaho amasezerano ajyanye n'agahenge byari byaganiriweho iyangora byaje gupfa kugeza ubu ngubu na gace na kamwe Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irisubiza. Naho imitwe yitwaje intwaro yo mu ihuriro rya wazalendo rikigikiye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganye kugenzura agace kabatakirwa gaherereye muri groupement ya Bufuna muri territoire ya Warikare. Ibyo nibyo turi buze kuza kwibanda mu makuru yacu y'aka kanya. Reka nkubwire ngo ikaze niba ari ubwa mbere sanze kuri umuyoboro mushya mu Rwanda, reba ngo handitse subscribe ukande kuri like kugira ngo tubone ko tubanye nawe 5/5. Ushobora kandi no kuduha igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tubone ko uri kumwe natwe 5/5. Nyemerera amakuru yacu tuyahere kuri aya ngaya. Twamaze kumenya ko imitwe yitwaje intwaro ya wazalendo ihanganye bikomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imitwe ihanganye ni NCDR iyoborwa na Gidoshi Mirayi Mwisa uyobora wazalendo ku rwego rwa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, na Uhuru FARDC iyoborwa na Mashita Kashira. Tariki 11 hari kuwa kane nibwo muri Gashyantare nibwo Mashita yoheresha abarwanyi be mu midugudu 3 yo muri Barakirwa ikungahaye ku mabuye y'agaciro. Rero nkuko tugenda tubimenya, imenyesha aba NDC ko niramuka yohereje abayo impande zombi zigomba guhangana bakarwanira ku gace kakava. Nkuko tubizi wazalendo nabo ntibajya bahwema gusubiranamo. Reka tubabwire aya makuru avuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifitanye amakimbirane akomeye na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bapfa ibirombi. Ku itariki 12 nibwo Minisitiri ujyanye n'ibijyanye n'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano yazo atari kugera ku nyungu ifatika, bagomba gushaka undi muntu ushobora kubafasha kuba yacukura amabuye y'agaciro, bashaka gufata ndetse no gushaka undi muterankunga ushobora guhabwa ibirombe bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko amakuru akaba avuga yuko habuze kartografi y'ibirombe bigiye bitandukanye. Bivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibirombe biri muri Kivu zombi ko zigiye zitandukanye, nyamara Kivu zombi zitagenzurwa na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ziri mu maboko ya M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivugwa yuko zatse kartografi ni igishushanyo kigaragaza neza ibirombe biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubukungu fatizo buri muri ibyo birombe n'ubukungu, agaciro k'amabuye ndetse n'ubwoko bwayo neza. Kartografi ibigaragaza ubukungu nyabwo ububitse mu birombe bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko bikavugwa yuko iyi kartografi yajyanywe n'Ababiligi mu myaka yashize, batigeze bayiha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero ariyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibaza iyi kartografi Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikayibura. Nyamara bivugwa ko Ababiligi banze guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi kartografi igaragaza agaciro ndetse n'amabuye y'agaciro abitse mu birombe bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi yashize ngo zamenyesheje Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko igomba kwaka iyo kartografi igihugu cy'Ububirigi. Nyamara igihugu cy'Ububirigi kikaba cyaranze kubaha iyo kartografi. Andi makuru reka nkubwire yuko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mupango ukomeye cyane wo kwisubiza uduce twose yambuye na M23 kugeza ku itariki 18 kugira ngo hahita hashyirwaho agahenge. Ngo ni ibyapanzwe mu nama bagiranye na Perezida wa Angola João Lourenço kugira ngo kugeza ku itariki 18, ubwo ni kuva ku itariki ya 14, 15, 16 uvuye ku matariki ya 12 bagombaga kuba barigaruye uduce twose tugenzurwa na M23 harimo Minembwe, Poezero, nkuko hashize iminsi havugwa intambara ikomeye cyane. Ariko bikaba byarangiye Leta ni ihuriro rya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'isigare cyabo FARDC n'abafatanyije ingabo z'u Burundi, abacacu ndetse na wazalendo barananiwe kwisubiza aka gace.
Ibi ngibi rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba cyarabyemereye Felix Antoine Tchiseked, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko kugeza ku itariki 17 mu gihe hazaba hataratangizwa igihe cy'agahenge bagomba kuba bisubije ibice bigiye bitandukanye, harimo Minembwe, harimo n'ikibaya cya Rusizi, ariko kugeza ubu ngubu kuri iyi tariki 14 habura iminsi igera kuri 4 bakaba nta gace na kamwe barisubiza. Ibi bikaba bikomeje gukurura urwikekwe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Byari byapanzwe kugira ngo kari agace ka Poezero muri Minembwe nibamara kukigarurira kazasigare gakoreshwa nka zone ariyeri, aho bategura ibitero kugira ngo bagabe n'ibindi bitero mu bindi bice bya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa M23 ugenzura kugeza ubu ngubu. Amakuru n'ubundi yacu nakagaruka, reka ngumwire go niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro mushya mu Rwanda, reba ngo wanditse subscribe ukandeho, ushobora gukanda like kugira ngo tubone ko turi kumwe nawe 5 kuri 5, ndetse kandi ushobora kuduha igitekerezo cyawe muri comment. Andi makuru ni mukanya gatoya, stay on touch.